Itangazo ni rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, ndavuga Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali iherutse gushyira itangazo hanze ivuga yuko ibinyabiziga bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo ko ibinyabiziga byiyongera niko n'impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo polisi yagaragaje ko moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi zavuye kuri 30% zikaba zigeze kuri 60%, ubwo imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zavuye kuri 38% zikaba zigeze kuri 78%. Bisobanuye yuko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikaba nanone iherutse gushyira itangazo hanze ivuga yuko imodoka zashaje cyangwa imodoka zangiza ikirere, ndavuga zino modoka ziba zicumba umwotsi muri shapoma, izi modoka zizakurwa mu muhanda ndetse hakaza izindi modoka zishyashya. Yagaragaje yuko nubundi haje amakwasiteri akoresha umuriro w'amashanyarazi, ubwo atwara abantu rusange, akabatwara mu ntara zitandukanye: Kigali Muhanga, Kigali Ruhango, Kigali Nyanza, Kigali Nyamagabe, Kigali Rwamagana, Kigali Rwandegisi, Kigali Gicukiro, Kigali Ziniya, Kigali Karongi, Kigali Karuruma, Kigali Gasyata. Bivuze ngo hari ahantu henshi haje ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi, ndavuga ibinyabiziga biri mu bwoko bwa Yutongo, ndavuga ibiritiko binini cyane bitwara abantu n'abantu mu buryo bwa rusange. Bivuze yuko rero imodoka n'ubundi mu mujyi wa Kigali zirakiyongera, kandi ubwo n'izari zisanzwemo ziracyarimo. Bivuze ngo hiyongereyeho izindi nyinshi, bivuze yuko rero imodoka zazamutse ku kigero kiri hejuru cyane. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali nanone kongera kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, mu gihe aba bantu bose bakoresha izi modoka cyangwa batwara abantu rusange. Umuntu wese uzaba ari umugenzi urimo ugendana n'izi modoka, cyangwa umuntu wese uzaba uri kugenda mu izi modoka bazanye, ndavuga ano mayutongo akoresha umuriro w'amashanyarazi, ko umuntu wese bazabona utwaye ikinyabiziga anyoye ibisindisha, ikintu bakora bakwihutira gutangira amakuru ku gihe kugira ngo uyu mugabo afatwe. Bivuze ngo rero udatanze amakuru iyi modoka igakora impanuka, uba ari wowe wishe abo bantu, bitewe nuko wabonye umushoferi yenda arimo aranywa kanyanga, arimo aranywa byeri, umwitegereza batwaye, ukanga gutanga amakuru ngo uhamagare. Impamvu rero polisi yavuze gutya, hari uherutse gufatwa mu karere ka Karongi, yaherutse gufatwa ubwo yari atwaye abantu, atwaye imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri, ntabwo ndi buvuge ejasi iyo ariyo. Noneho abaturage barangije babona ko shoferi arimo agenda anywa akantu, barangije bahita bahamagara polisi ihita ibahagarika. Barangije imodoka barayicekinga basanga shoferi yanyoye, nibwo shoferi rero bahise bamusohora mu modoka, bahamagaza undi mushoferi muri ajasi nari bubabwire, ubundi n'umushoferi barangije bahita bamujyana kumufunga. Bivuze ngo ni imodoka, impamvu bahamagaje ukora muri ajasi bagira ngo bamumenyeshe ko iyi modoka bagiye kuyifunga, nawe bakamufunga, bakohereza indi modoka igatwara abagenzi ikabageza aho bari bagiye. Bivuze ngo aya makuru n'umuturage yatanze yari ingenzi. Niyo mpamvu rero polisi ikora mu mujyi wa Kigali yongeye kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe. Ese mwari muzi yuko polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo polisi iganiriza abamotari ndetse n'abashoferi ikabibutsa gukoresha umuhanda. Bivuze ngo rero impamvu polisi ifata uno mwanya wayo ikibutsa abantu gukoresha umuhanda ni iyi ngiyi, ni ukugira ngo impanuka zikunze kubera mu mujyi wa Kigali, impanuka zikunze guterwa n'abamotari kenshi na kenshi, kugira ngo birinde uburyo ki cyangwa bitwararike mu muhanda, kugira ngo batazajya bahura n'izi mpanuka zitunguranye, ugasanga bagonze umuntu arapfuye, nabo bahaburiye ubuzima barabagonze bitewe nuko bari kujarajara mu muhanda, cyane cyane nk'abantu bava mu ntara batazi moto bakinjira umujyi wa Kigali, ugasanga barimo barakora impanuka mu mujyi wa Kigali babagonze bitewe nuko batamenyereye umujyi wa Kigali. Polisi kongera kwibutsa abamotari bakorera mu ntara nimba bashaka kuza kumotarira mu mujyi wa Kigali, mbere yuko batangira akazi bazajya babanza bazenguruke mu mujyi wa Kigali, barebe yenda nk'undi mumotari uhamenyereye, bamuzengurutse cyangwa bamwigisha uburyo ki bakoresha umuhanda wa Kigali. Bivuze ngo umuhanda wa Kigali ntabwo ukoreshwa nk'indi mihanda yose, ni imihanda cyangwa n'umuhanda uba urimo ambotiyage nyinshi, habamo ibinyabiziga byinshi. Bivuze ngo rero niba ari bwo bwa mbere ugize ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda
Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu byose twavuze yari incamake, tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, turambure itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, turambure uburyo k'ibinyabiziga byiyongereye mu mujyi wa Kigali, ndavuga ibikoresha umuriro w'amashanyarazi na moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ndetse turagaruka kuri indi tangazo rivuga yuko polisi ibinyabiziga bishaje byose igiye kubikura mu muhanda ikabijyana mu cyamunara cyangwa ikabijyana ahabugenewe kugira ngo bakuremo izindi modoka zishyashya. Bivuze ngo rero polisi yagaragaje ko ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali byabaye byinshi n'impanuka zabaye nyinshi, igaragaza yuko amayutongo akoresha umuriro w'amashanyarazi akorera mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda: Kicukiro, Nyanza, Ziniya, Gatenga, Gatsata, ndetse mu ntara Nyabarongo, buriya Nyabarongo nayo ni intara, Kamonyi, Rwamagana, Nyamagabe, Nyaruguru, Karongi, Kimisagara ni mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo amayutongo yose akoresha umuriro w'amashanyarazi akorera mu duce dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero izi modoka koko zikoresha cyangwa izi modoka zashaje ziri mu muhanda zangiza ikirere, bivuze ko zaka cyangwa zicumba imyotsi myinshi ukagira ngo ni inzu ihiye. Izi modoka zizakurwa mu muhanda hakaza izindi modoka zishyashya, bivuze ko izi modoka zangiza ikirere. Bivuze ngo iyi myotsi iragenda ikajya mu kirere igatuma nk'izuba rive cyangwa akayungiro k'izuba karemererwa kakaba kacika. Ndetse ndaza kugaruka ku itangazo ry'iteganyagihe ikigo gishinzwe n'ubushakashatsi bijyanye n'ikirere. Ndaza kugaruka ku itangazo ry'iteganyagihe riherutse gushyira itangazo hanze avuga yuko iyi mvura itazagwa cyane, koko natwe nk'uko turi kubibona iyi mvura isa nkaho yagabanutse. Ndetse abanyeshuri bazasubira ku ishuri ku itariki zisanga 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Minisitiri w'uburezi mu Rwanda aherutse gutangaza yuko yatangaje yuko igihe abanyeshuri bazatangirira umwaka wa 2026 uzarangira ryari. Ibyo ngibyo ndaza kubigarukaho ku itangazo rya NESA. Murabizi ko hari itangazo rya NESA njya mbakorera, biraza kugarukaho uburyo ki abanyeshuri bashobora kwitwara, uburyo ki amasomo bayiteguye, aho tuganiriza abanyeshuri, tukaganira n'abanyeshuri, ababyeyi babo, tubabaza se nta mbogamizi mufite, ntabwo muri kubura ubushobozi bwo kugura amakaye y'abanyeshuri mukaba mwitegura abana banyu kubakura mu mashuri. Nabyo turaza kubigaruka ubwo tuganira n'abaturage, tukabasaba ko basubiza abana ku ishuri. Ibyo byose bikubiye mu itangazo rya NESA, turaza kubigarukaho. Nanone ibindi turibuze kugarukaho ni itangazo rya REG, ubwo mu karere ka Kamonyi abaturage batari bahawe umuriro bakaba bashimiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubatekerezaho. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Turaza kugaruka ku bijyanye n'ibiciro, ndavuga ibiribwa, aho ikiro cy'umuceri gisigaye kiri kugura 2100, ndavuga uriya muceri mwiza, ubwo ni mu mujyi wa Kigali kiri kugura 2100, wakwikoza mu karere ka Musanze kikagura 2000 gusa. Bivuze ngo turagaruka n'ibirayi bituye mu karere ka Musanze, ubwo ibirayi bimaze kumanuka bigeze ku mafaranga 350. Bivuze ngo nawe uri kuva Musanze waca i Musanze ukigurira ibirayi. Karoti z'igihumbi ntago wazirya icyumweru ngo uzimare, ubwo nitujya kubihaza igihaza cy'igihumbi ushobora kukirya ukwezi kose. Ibitunguru by'igihumbi ushobora kubiteka ukwezi kose bitarashira. Inyanya zose ndakurahiye, karoti ndakurahiye, imiteja ndakurahiye. Ibitoki nibyo bihenze, ariko ibitoki impamvu bihenze biva buriya mu karere ka Ngororero, niyo mpamvu byihagazeho. Bisobanuye ko ndaza kubasobanurira ibiciro by'ibiribwa. Bivuze ngo ibi byose nababwiye byose ndaza kubisobanura mu buryo burambuye. Ndagira ngo mbanze mbabwire ibikubiyemo. Turaza no kugaruka ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali, aho WASAC yagaragaje ko mu ntara y'Iburasirazuba bivuze yuko abaturage bose ntago bafite amazi bitewe n'ikigega cyacitse, n'igitembo cyacitse kibagemurira amazi. Nge mwarimo mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Duhure ku kiganiro gikurikira. Ibi mbasezeranyije ngiye kubirambura mu kindi kiganiro tugiye gukorana.
bisobanuye yuko rero Kidasamura n'ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ifite branch nini cyangwa Kidasamura ifite abanyamakuru batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bivuze ngo ni ishami rifite abanyamakuru bagera muri 15, ubwo mu ntara zitandukanye zigize igihugu tugiye dufitemo abanyamakuru baduhereza amakuru kugira ngo tubashe kubakorera amakuru yizewe. Bivuze ngo rero Kidasamura nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wiwe, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo mujye mubana umunsi ku munsi. Bisobanuye ko rero we wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nkuko mubibona turi mu mujyi wa Kigali, murabona yuko umujyi wa Kigali uburyo cyumeze, murabona yuko ibinyabiziga ari bikenya. Impamvu ibinyabiziga ari bikeya rero, murabizi ko hagiye kuba championnat y'isi y'isiganwa ry'amagare rizwi nka Tour du Rwanda. Bivuze ngo rero aya magare yari arimo yitoreza cyangwa yari arimo akora siporo, ubo yitegura uburyo ki azakina. Niyo mpamvu mubona hano mu mujyi wa Kigali imodoka bazihagaritse nta kina. Bisobanuye ko hari ibinyabiziga byinshi muri kubona, ngaho ibaze ko turi hano mu Giporoso hafi ya Feruje, ariko mukaba mubona ko nta binyabiziga byinshi bihari. Bivuze ngo imihanda yari yafunzwe kubera abanyamaguru cyangwa isiganwa ry'amagare, ndavuga Tour du Rwanda izabera mu gihugu cy'u Rwanda, izahuza isi yose, ndavuga Champions y'isi y'amagare izabera hano mu Rwanda. Ibi nabyo ndaza kubigarukaho mbibasobanurire kugira ngo mumenye